स्फुरस्फुर विजृंभ विजृंभ आक्रमाक्रम गर्ज गर्ज मुंज मुंज सिंहनादान विद्र्यावय विद्र्यावय आवेशय आवेशय सर्वमंत्ररूपाणि सर्वमंत्रजातिश्च हर हर छिंदि छिंदि शंखेपय शंखेपय दर दर दारय दारय स्फुट स्फुट फोटय फोटय ज्वालामालां संभ्रामय संभ्रामय सर्वतोऽनन्तज्वाला वज्रासनिरवसे सर्वपातालानाच्छादय आच्छादय सर्वतोऽनन्तज्वाला वज्रस्रपञ्जरेण सर्वपातालान् परिवारय परिवारय स्वर्गलोकनिवासिनां हृदयानि आकर्षय आकर्षय शीघ्रं दह दह पच पच पथ पथ शोषय शोषय निकृन्दय निकृन्दय तावज्जावनैव समागताः पाताळेभ्यो फट आसुरेभ्यो फट सर्वमन्त्ररूपेभ्यो फट सर्वमन्त्रजातिभ्यो फट शशायं मां भगवन् नरसिंहरूप विष्णु सर्वेभ्यो सर्वमन्त्ररूपेभ्यो रक्ष रक्ष हुं फट नमस्तुते उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्युं नमाम्यहं ध्यानपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ततः स्वमुद्रा प्रदर्शनम् ओं भवेत् लिंगमुद्रा ओं आवाहरि चंद्रकर्णी महामुद्रा च निष्ठुरा कालकर्णी लिंगमुद्रा जोनिमुद्रा कपोलकं ततः त्रिशूलं खट्वांगं खड्गं पाशं मंकुशम् अभयं वरदं धेनुरित्येता निजमुद्रा शिवस्य तु सुभद्रा षोडशमुद्रम् ओं भवेत् लिंगमुद्रा ततो जोनिमुद्रा ततो व्यापिनी छत्रसंज्ञा गदा च क्रमेणोऽथ घण्टा ततः दण्ड खेटौ त्रिशूलं च चक्रं शरं कार्मुकं च कृपाणाथ वीणा ततः पद्मशङ्खौ शिवायास्तु मुद्राक्रमात् षोडशैता ओं विष्णोः जगन्नाथ षोडशमुद्रां प्रदर्शयेत् शङ्खं चक्रं गदां पद्मं मुषलं शार्ङ्गखड्गकौ वैनतेयं विष्णोः श्रीवत्सं कौस्तुभं तथा वेणु वर अभय वनमालां प्रदर्शयेत्